Good evening, brothers and sisters. My name is Mansweke Melendu. Today is the 12th of May 2013. We're going to go through another session of Numbers 230 to 249. I will start from the top. Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu. Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu, Ye, Mosi. Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu, Ye, Zole, Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu, Ye, Tatu, Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu, Ye, Ya, Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu, Ye, Tanu. Nkama, Zole, Ye, Maku, Matatu, Ye, Sam,
ba nu. Kama zole ye makuu matatu ye Cambodia. Kama zole ye makuu matatu ye nana Kama zole ye makuu matatu ye four. Okay, going from the top. Okay, so 230. Kama zole ye makuu matatu. 231. Kama zole ye makuu matatu ye mosi. 232. Kama zole ye makuu matatu ye zole. 233. Kama zole ye makuu matatu ye tatu. 234. Kama zole ye makuu matatu ye ya. 235. Kama zole ye makuu matatu ye tanu. 236. Kama zole ye makuu matatu ye insambanu. 237. Kama zole ye makuu matatu ye insambodia. 238. Kama zole ye makuu matatu ye nana. 239. Kama zole ye makuu matatu ye four. Okay, we're gonna white the board. Kama zole
ye, mako, maya. Nkama, zole, ye, mako, maya, ye, mosi. Nkama, zole, ye, mako, maya, ye, zole. Nkama, zole, ye, mako, maya, ye, ya. No, tatu. My apologies. Nkama, zole, ye, mako, maya, ye, ya. Nkama, zole, ye, mako, maya, ye, tano. Nkama, zole, ye, mako, maya, ye, sambanu, nkama, zole, ye,
makuu maya ye insambodia kama zole ye makuu maya ye nana inkama zole ye makuu maya ye voix. Starting from the top. Inkama zole ye makuu maya, which is 240. 241 is inkama zole ye makuu maya ye mosi. 242 inkama zole ye makuu maya ye zole, which is 242. 243 inkama zole ye makuu maya ye tatu. 244 inkama zole ye makuu maya ye ya. 245 inkama zole ye makuu maya ye tano. 246 inkama zole ye makuu maya ye sambanu. 247 inkama zole ye makuu maya ye insambodia. 248 inkama zole ye makuu maya ye nana. 249 inkama zole ye makuu maya ye voix. Thank you, brothers and sisters, for joining me on another lesson with me, Mansweke Mlendu Matundu.